Siapa kuras madita selalu nak kedamang dena, na guru majalah itu pertanyaan ta, na perjolo pertanyaan ta di tahun 2024, 5 minggu seksa gesima, di patah saleling-leling na doa Jehovah, nomor 10 ayat 1 ditambah ayat 4. Paduahon nomor 62 ayat 21 tolu kamu minam. Patuluan nomor 770 ayat 1 2.
tulisan nomor 720 ayat 1 dan 2 tadu tiak kamangina. Nai marsinodang oluku diikir Yesus manang di dia peamu tontong huimoti tiur marsinodang idoni ikine Yesus tontong marsinodang panodang doa tutu ikut